ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. ҳоло мо мехоҳем ду китоби нави ҳамкорамон дар радиои озодӣ Саид Қосими Қиёнпурро муаррифӣ кунем. ин нахустин китобҳои Саид Қосими Қиёнпур аст ки ахиран дар шаҳри Душанбе дар матбаи Адиб ва Эрграф аз чоп баромаданд. яке нардбон ном дорад ва дигаре гар таҳаммул пешадори одами. ҳарду дар жанрҳои мухталиф навишта шуданд. ду китобест мутафовит. аввали дар бораи мақолаҳои таҳлилии Саид Қосими Қиёнпур дар масоили мазҳаб, оину урфу одатҳои миллӣ баҳс мекунад ва қисман дар барномаҳои радиои оини мадорои радиои озодӣ ҳам пахш шуданд ва китоби дигар маҷмӯаи ҳикоя ва қиссаҳои ҳаҷвии Саид Қосими Қиёнпур аст ки дар асл аз ҳаёти воқеӣ гирифта шудааст, аз қиссаҳои воқеии рӯзноманигорони тоҷик гирифта шудааст. Саид Қосим тоза аз Душанбе баргаштанд. Саид Қосим муборак шавад. ва пеш аз ҳама мехостам аз шумо пурсам ки ин китоби хуб нашри китоб муборак шавад пеш аз ҳама ва бигӯед ки ҳадафи шумо аз чопи чунин як китобе бо номи Гар таҳаммул пешадори одамӣ, китобе ки дар бораи мазҳаб баҳс мекунад, чи аст? бале, ташаккур хиромон. ва шумо қайд кардед ки ин баъзе гузоришҳо, баъзе матлабҳои ин китоб қаблан дар барномаи оини мадоро пахш шуданд ва чун ки воқеан яке аз барномаҳои хеле муваффақи радиои озодӣ ҳам ҳаст. бале, ташаккур. ва воқеан он мавзӯъҳое ки мо дар он барномаҳо ба истилоҳ мебардоштем хеле мавзӯъҳои рӯз буданд, мавзӯъҳои хеле муҳим буданд ва аз нахустин мавзӯъ ки дар робита ба он ки оё дар Тоҷикистон пирони тариқат ҳастанд ё не, ва то мавзӯъҳои охир ки аз мавзӯъҳои охир мавзӯъи ҷиҳод буд, ширкати ҷавонони тоҷик дар ҷанги Сурия буд. ҳама ин мавзӯъҳо ҳам мавзӯъҳои муҳим буданд ва ҳам мавзӯъҳое буданд ки ба хонанда ба истилоҳ иттилои нав медоданд. ва аз ин рӯ мо тасмим гирифтем ки ин гузоришҳоро дар як маҷмӯа такмил кунем. ман чанд рӯз, тақрибан шояд бояд бигам ки чанд моҳи охир баъд аз берун аз кор ба таҳияи ва такмили ин гузоришҳо машғул шудам ва оқибат ин китоб нашр шуд ва муҳаррири ин китоб яке аз донишмандони маъруфи тоҷик устод Саид Аҳмади Қаландар аст ки масоили мазҳабиро хеле хуб медонад ва зимнан аз ӯ бояд ташаккур кунам, зеро кӯмаки зиёд кард ба ӯ хотир ки он китобро таҳрир кард ва ба ман баъзе машваратҳо ҳам дод. шумо гуфтед ки китоб ҳарфи навест дар масоили мазҳабӣ дар Тоҷикистон ва дар шароите ки равияҳои мухталифи динӣ дар Тоҷикистон зуҳур карданд ва аз назари ҳукумат бисёри онҳо машкук дониста мешаванд. чӣ ҳарфи нав, чӣ ҳарфи дигаре шумо бо ин китоби худ гуфтанӣ ҳастед ва нақши китоби худро дар ҳамин масъалаҳо чӣ гуна мебинед? хуб, ҳарфи нав чӣ, шояд ки ман наметавонам бигам ки чӣ ҳарфи нав гуфтам. шояд ки хонандаҳо худашон мехонанд, қазоват мекунанд ва чизи наве барои худашон аз китоб ҳатман мегиранд. вале як чиза бояд бигӯем ки баъзе мавзӯъҳое ки мо дар ин китоб навиштем ва дар барномаҳо ҳам пахш кардем воқеан барои матбуоти тоҷик нав буданд. аз ҷумла мавзӯе ки мо кай бояд истироҳат кунем, рӯзи ҷумъа ва ё рӯзи шанбеву якшанбе, ин яке аз мавзӯъҳо буд. мавзӯи хеле ҷолиби дигар ба фикри ман аз мавзӯъҳои ҳамон қаландарҳо буд ки вақте ман ба ин мавзӯъ машғул шудам ва дарёфтам ки аслан мо дар ягон маъхаз надорем, ягон манбаи надорем ки дар бораи ин қаландарҳо яъне ки иттилоъ пайдо кунем ва ман маҷбур шудам ки бо мутахассисон, бо одамоне ки бо қаландарҳо яъне ҳамсӯҳбат шуда буданд қаблан, бо онҳо ҳамсӯҳбат шудам ва ин гузоришҳоро таҳия кунам. шояд мавзӯъҳои иҷтимоӣ ҳам хеле зиёд ҳастанд. аз ҷумла як гузориши хеле ҷолиб аст бо номи гаравгонҳои талоқ
درباره آن دخترانی هست که آن زنانی هست که از شوهرهایشان جدا میشوند، ولی شوهرها با کدام دلیل از طلاق دادن آنها سرپیچی میکنند. و یک موضوع شاید برای شنوندگانم، برای خوانندگانم خیلی جالب، موضوع مثلا مهمانداری ما هست. مهمانداری ما خلاصه این کتابی نوی سید قاسم قیامپور درباره نقش مذهب و دین و باورهای مردمی در زندگی همه‌روزی مردمی تاجیک بحث میکند. کتاب دیگر نردبان است که طوری گفتم کاملا در ژانر دیگر یک مجموعه حکایه های هجوی است نوشته شده است و سید قاسم بگوید که تاریخچه نوشته شدن این، من میدونم که شما سالیانی زیاد سر این کتاب کار کردید و قصه های مختلفی رو در اینجا گردآوری کردید. درباره تاریخچه این کتاب خود به ما بگوید. خب باید بگم که در این کتاب بیشتران قصه های خیلی کوتاه که دیدم و شنیدم از اون سالهایی که من در روزنامه تاجیکستان سوویتی کار میکردم، از اون دوره که من در روسیه در نشریه‌های روسیه کار میکردم، از اونجا جمع آوری شدن و خیلی قصه های خیلی جالب هم هستند و یعنی قصهش خیلی طولانی است به اصطلاح. و از سال چند نوشتن اینو شروع کردید و تمام کردید؟ نه راستی من دماغی 2 سال پیش شروع کردم، چون 2 سال پیش و اینها رو من آهسته جمع آوردم و در این میان بسیاری از اون قصه ها که از نظر خودم شاید که اونقدر جالب نبودن، من اونها رو کنار گذاشتم، شاید که دفعه دیگر بعضی از اونها رو استفاده میکنم. و همچنین در اینجا چند حکایه و چند طنز سیاسی هم است، از جمله از طنز سیاسی که از طنزهای سیاسی با نامی درباره اجاره نشین نام دارد، درباره اون است که یک درد و حسرت یک آدمی اجاره نشین است که کسی را با اجاره میماند ولی عاقبت از اون عمل خودش پشیمان میشود. حتما منظور من از اون پایگاهی 201 نظامی روسیه است که ما میدانیم که آنها از پرداخت مبلغ به تاجیکستان سرپیچی میکردند و هنوز هم سرپیچی میکنند و این بحث خیلی طولانی بود و خب خلاصه اون طنز سیاسی همون طنز اجاره نشین شد. خب دیگر اما این زمان قهرمان های اکثر حکایه های شما همین همکاران ما روزنامه‌نگاران تاجیک هستند، همکاران ما در رادیوی آزادی هستند، آنهایی که اسم خود را در حکایه های هجوی خود خوانده شناختند بودن نفرانی که رنجیدند از شما؟ هنوز نه. هنوز نخوندن. شاید بعضی ها هنوز نخوندن، ولی در اون سفر اخیرم در دوشنبه با چند نفری که صحبت داشتم، از جمله با همکار پیشنمان سیاف میزراب و با خبرنگار خیلی معروف رجب مردان، چون آنها شنیده خیلی خوشحال شدن و چون من برای آنها قصه کردم، این هنوز پیش از نشر کتاب بود، وقتی براشون قصه کردم که من این حکایه های جالب رو در کتاب آوردم، آنها خیلی خرسند شدن و گفتن که خیلی جالب است. یعنی که نرنجیدن و امیدوارم که نمیرنجند، چون این رنجیدن یا نرنجیدن البته به ذوق خود اون آدم وابسته است. درست است. به هر حال این به اون معناست که شما بار دیگر مشهور شدید از روی قانون‌های ژورنالیستیک اگر نگاه کنیم. تشکر. خب سید قاسم، ما با شما خیلی زیاد درباره کتاب‌ها گفتیم، اما آن نفرانی که می‌خواهند واقعا مثل من، برای اینکه منم نگرفتم اگه نسخه کتاب شما رو، همین حالا باور کنید همین حالا بار اول این کتاب رو دست میکنم. چطور خواننده‌های شما، تماشابینان عزیزی ما میتوانند کتاب شما رو دسترس کنند بخوانند؟ باید بگم که این کتاب ها رایگان تقسیم می شوند در بین خوانندگان. من اینها رو با فروش نمیبرارم، هر کدامی از آنها با 500 یعنی اونا باید به نسخگی شما ایمیل فرستند که شما با اونا کتاب بدهید؟ نه، من فکر میکنم که کسانی که میخوان این کتاب ها در شهر دوشنبه هستند و فکر میکنن که ما یک بخشی از این کتاب ها را به دفتر رادیوی آزادی میبریم و از اونجا میتونن که دسترس کنند. و همچنین خوب اگر به من کسی میخواد بخواند، کسی با من مراجعت کند شخصا، من میتوانم که
با واسطه دوستانم در شهر دوشنبه آنها رو هدایت کنم و آنها این کتاب رو حتما پیدا خواهند کرد. و باید بگم که این کتاب گر تحمل پیشه داری آدمی، این رو ما اساسا در کتابخانه های تاجیکستان پهن خواهیم کرد و همچنین خب در مرکزهای تحقیقاتی، خب در دانشگاه ها بگذار بخوانند و چیزی نوی برای خودشون اگر پیدا کنند، اگر ما حتما خوشبخت خواهیم شد. بار دیگر مبارک شود و به شما طوری در تاجیکستان میگن پروازهای ایجادی آرزو میکنیم. مبارک شود. تشکر.